Daktari Mworia Kaibunga na arĩrĩtie Ndunga Rais Meru igũrũ kũrũgũria mũbango jwa kĩgĩna kĩa Nyota. Kaibunga augĩte kĩgĩna gĩkĩ gĩtĩbumbĩte kũtha gĩkĩbangĩrwo bwega na gĩtĩ na mwanya na kĩa Hustler Fund mbeca iria kuga itonania kũguna nthukĩ mbithi kinya na arutũri. Augĩte kinya mawĩra njara rais arekire kagita karĩa kangĩ arĩ Meru ataingia na kugeja thaiji gũtĩnkanja kinya George atingwa. Anthony Kathenya na Chekinya. How are you? Very well, excellent. Karibu Meru. Matha kathumba tunyumia Rais William Ruto kuthithia Ndunga kaunti ya Meru na gutiga imwana bingi bia kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu biene gikeno kia ngiri 25 mukoni mubango juluno meneletwe. Mwana siasa na muthomi Daktari Mworia Kaibunga liwaluga mubango jutibanga nitwega no tina mwanya na mubango wa Hustler Fund ula kugotone nikiguri nogi kumpaka umde ndiona yaka mubango yu yuti crafted tubweya onto mubango yu kayukara uti mwanya yu ayo muno na Hustler Fund na akona Hustler Fund ngwetikia thirikari ni disbursed billions of shillings ya Hustler Fund, lakini akuthikira kana akuria maoni yantu uti impact inene muno turaikwa ya Hustler Fund. Kulingana na Kaibunga, biashara nyingi likambiro ni imwana gwitukira mubango jo jaomba kulega kuthi na mbere nontu bwagi bwalela mbege ya biashara. Daktari Kaibunga akiuga kila thirikari batire kulaithĩria ni kuthongomia ile biashara kenda kinya baomba gwitithia na mbere biashara jao nini mbeca ira kinya inyana barabawa no chirie kutethia mwana ora in the long run kutuika biashara irita ruore muntu aruore kabanda kawe ntuko inkai kutuika antu barabange bate empowered kenda baomba kinya kura intobira kwou nigu biashara yu ikaomba ukua within a short period of time. Mwana siasa uyu na muthomi kuma gicigo bunge yatigania West akithijaga na mbere na kumeneria Rais William Ruto nontu bwa kuthi na mbere kunengana mawira ni kia Meru nkiru kia kwelithia la mawira ni malaejanile ukabere makinyite unika mbuonto bomwe president iturika na rengi Ruto tekurea manto ameya kabisa muntu aya ikitwe theoretically, lakini thina ni tukaria tukiwa ni president yagitu promise yanto Meru kabonenkera bi lakini tuteubiona. Daktari Mworia Kaibunga kirogia tongore ba kaunti ya Meru ile abunge kwira Rais William Ruto uma ati abatere kwira idiara miradi la nenkanire wera ne bwaye kuthithwe kinyete igakuria atiri president Ruto kinyambere we yako kwa ya Meru promises by status chairman ya robo over promised for all that period. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.